استقلالیت دولتی امکان داد که رسم و آیین و عنعنه‌های نیکی گذشتگان خلق تاجیک از نو احیا کرده شوند. تجلی بیشتر از آیین و رسوم و عنعنه‌های نجیب نیاگان تقاضای جوهر ملی است. جوهر ملی در دوام هزار سالها تشکل می‌یابد. گرامی داشت تاریخ و فرهنگ و ادبیات و صنعت ملت نیز در دایره جوهر ملی انجام می‌گیرد. با شرافت استقلالیت دولتی مجموعه‌های معاصر ایپادروم و حوزه‌های شناوری در شهر و ولایت و پایتخت مملکت شهر دوشنبه ساخته و استفاده داشتند. این امکانیت‌های فراهم شده برای تمرین پیوسته ورزشکاران و جوانان امکانیت بیشتر فراهم می‌آورند. این است که جوانان در رشته‌های گوناگون ورزش کوه‌آزمایی نموده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند و با این وسیله شرف تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارند. در زمان مستقلیت کشور به کارهای ساختمانی در میدان استقلال آغاز رسمی بخشیده شد. آن رمز 30 سالگی استقلال و در سال 1991 عصر گذشته به دست آوردن استقلالیت را افاده می نماید. جشن‌های فرنگی در زمان استقلالیت دولتی 1100 سالگی دولتداری سامانیان، 1150 سالگی آدم و شوهرا ابو عبدالله رودکی، جشن‌های 2500 سالگی استرفشان، 2700 سالگی کلوب باستان، 1000 سالگی شاهنامه، 2500 سالگی اوستا، 1310 سالگی امام اعظم، 3000 سالگی حصار شادمان، 800 سالگی میر سید علی حمدانی، جشن‌های خادمان سیاسی و دولتی با مقصد احیای خودشناسی، خودآگاهی و وطن پرستی برگزار شدند. июни соли 2010 дар иҷлосияи 34 ЮНЕСКО ки дар Бразилия доир гардид, ёдгории қадимаи Саразм ба феҳристи мероси фарҳанги умумибашарӣ шомил шуд. Сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки бозёфтаҳои маданияти қадимаи халқи тоҷик ба ҳазорсолаи чоруми то мелод мансуб буда, аввалин шаҳрҳову нахустин давлатҳои таърихии мо маҳз дар ҳамин сарзамин ба вуҷуд омаданд, ки намунаи беҳтарини онҳо шаҳри қадимаи Саразм мебошад. برنامه
трансмилии шоҳроҳи бузурги Абрешим ворид намудани ёдгориҳои тарихиву фарҳангӣ амсоли Саразм, шаҳри Бунҷекат, қалъаи Ҳисор, маъбади будоии Аҷинатеппа, мадрасаи Хоҷа Машҳад, шаҳраки Тахти Сангин, шаҳри Ҳулгуб, қалъаи Ямчун ва дигар мавзеъҳои тарихии мамлакат ки тадқиқоташон идома дорад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлатӣ раҳои аз бумбасти коммуникатсионӣ ноил шуд. маҳз дар ин давра сохтмони роҳи оҳани Душанбе Хатлон, бахусус қитъаи Ваҳдат Ёвон, роҳи мошингарди Кӯлоқ, Хорух Қароқум то Қулма, нақбҳои Озодӣ Хатлон, Шаҳристону Истиқлол ва даҳҳо пул анҷом пазируфт. ин ҳама самараи истиқлолу озодӣ ва пешрафту шукуфои ватани маҳбубамон Тоҷикистон аст. бори нахуст дар замини истиқлолияти давлатӣ ду эстаката ё хуб роҳи бисёрқабата дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе сохта ва истифода дода шуданд. бо сохтани чунин роҳҳои сеқабата рафтуомади бемамонияти тамоми нави нақлиёт дар ин масир таъмин гардида тамбашавии мошинҳо аз байн меравад.